Memo kwaba medin de afia amankwa tamaklo. Bedroom health tips na wo hwe na wo twe mu nkomo nyina Amenorrhea. Fasedama endpoint homeopathic clinic. Wonti ene ye waha. Edi nkomo yi na wiki mu nso de Dr. Dubuaten no amu ene ono ye fasa antiti mu. Ne so ye tie ni ye. No hu ba bia wo to sine boboba. Wodi kan kan de hyase a ema ye hu yi wani a wanhwa obewie na wakotum. Ti dog wa ha ye twaso and then last day ye no Monday to Friday 5 minutes ye nche dog ye na se ye mo akwa ba pa ne bonu nyina to fa ne ye nhwe complications a ewo ho ene se ye treat ya meda se pa ye ka se Amenorrhea ye di nkomo na otwi nyina ma awo Amenorrhea ho na Amenorrhea ne ye pa che nyina se oba wuntimi mu nsa oba watena se bosome miensa bosome nsia na nya se nyinsen ne wonyem ena enye se wono so so ayi na wode ato atwene ena enye se wono so so a se bi wadu menopause na nso so oba no wontimi nya ne menses no ena ebeka se wanya bi efensa Amenorrhea ye hwe the causes no ye ka se yade bibiri de ba ovarian system de ba polycystic ovarian syndrome fibroid timi de ba obu anu na wode ne mu awuhuro obi ho so kra no ade de ba ne se wono nom contraceptives ehun sunsanso no ena de sa de no so ayede aba obi so wo ho ye ne ye hwe the signs and symptoms ne se de ade be da di ne se o menses na makora ene beka se wonya Amenorrhea na oba wonya ne menses no ehun first nsunsuanso obenya ne se emma wawo eteko oba wonya menses no the tendencies obetuma wo ne very low enti wonya menses ya awo ho be ye den ama wo first thing I kire ena oba wonya ne menses bia no wonya problem with your bibi e kan say akomayade cardiovascular conditions ena wonya problem with your bone and na wunya problem with one side no with skin it oba wunya menses ya with skin no say say a wrinkle over about 2 years 3 years no say say wo bo abrewa because bo say with skin no kran to oba bia nka wunya menses ya bo so meso na ka wunya menses na ko so wani je ka wo say me menses aba na kwa se bi wani age wo menses ne ma no bo say wo say wo grow very old at a go. So oba wunya menses no a related a hormonal condition estrogen no so hu meaning say wunya a drop in the estrogen level na drop in the estrogen level no etimi affect your bone ene wakoma eni nti bon say oba duru menopause wa bon say de bia o se mikotodwe misisi oba wunya nuru wo ye young person a wo menses ateko no enche kora within 2-3 years na o maame yade no a wota complain say wonya no wo be sha se nya sa yade no na koma yade na pressure no a asha se air rise na koma yade na wakoma bo periperi ne ho nko no ba wo be se ase wo benya sa ade no oba wonya menses ya bon se wutimi nya dryness in the vagina woni oba ma hia bon se de bia wo ye dry wo ho abon se nsuo wo mia wo nofo no abon se nsuo efiri nofo yes e ma bebre o munya menses no wo mia na menses na bon se sorry wo mia na menses ne nofo no a wo bon se nsuo efiri emu ede eba e na sa oba no wutimi nya hot flashes de biara no hyehyɛ no awon hyehyɛ yade we nyina no ye hunsunsanso de twato okran se timi de awo ho haw na yede ebrewo eto oba bi oso onya menses the kwanya efa so esasa yade na simple oba endpoint homeopathic clinic ya ye free scanning no a oba ye scan ne lab na yede be check se de enti a wonya menses no ana de enti a wontimi nwo no na mo ye o scan oba endpoint ye free machine yede twa no na lab no yede check hormones no a check infections nyina no ene ye 300 Ghana cedis ye sa de ne wie ne ye hunu ade cropotin a emma menses ne ma no a ye ma waduru a within a short time no na yetimi atake care of it endpoint homeopathic clinic how bia no obetimi de aba clinic ho yade bia fa number no na eni nkomodi me pacho ene me nche wo yade na efa me number no le bia me ka se fa number na fa to na wonim de ebetimi si wo chara number no ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. And I say, Dr. Dubuaten na yeten nkano na otwa boye. Ti see check on Facebook na YouTube. Ubetimi etie Joada no e Banada ne Wednesday and Thursday and Friday day. Na tumi aboa wa Amenorrhea. E wonu ho de amem rahye nko ho. E bia na problem bi nti uba endpoint a obehwe 0244867068. Bidi afia amankwa tamaklo. Next week nkwa ho den ho a ye de nkomo foforo ebebro.